Nominated MAC Dr. Mongverong Pilapen MAC Peng Bikareng Mapen APHL Setum re-election padotunang Jipuaron ke Election Commission of India long Teklong Lerapen Tokte Lake Munira Tumapan APHL Setum Ketan Kapamang Hutap Chotpusi Pini elected MAC Dr. Mongverong Pipen Ametang Ahem along press meet ke Pahut Piklangpon reporter Lapen dat Tongdun Alohi Tumhan Kadugowe Lasi Ametang supporter Ametang Kikroy Abang Pituman Cekang Nei Prote Lahaya policy si Dengnan ko si alang tumatalo Lasi Lahaya system ang si alang tumangke ratpan Kepa manghu pensi ratpan ke Kangji Lahaya system si kami litong tekpon longlo Pen lasolong nang litong teklong ta po je Penan apor aprang ek hafta 2 hafta aprang manke APHLC tung ninje je Daniel Anthasa sitami APHLC long siwai sitame pinyangke elitung teklong lo je Daniel Anthasa sitame pijo pen prapjin pen BJP long si March ponpo lasi alang tu manke inut APHLC penke aniwang si lumbajong punoy a west card demang punoy APHLC pharo a supporter a leader tumke dak BJP long si March tunbong as lahai kache khan fancy lahai ke claim lo lapen chuhelan tarabasa lamps long stame ha APHLC men thailo sitame aphian mangke alang bangke BJP long si March ini tum thek bolong lo lasi lage kapre kali isi political move lo rat pangke pama hua move lo এতিয়া মই সমু কৰি আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰক কমিশন মানছি যে ইলেকশন के फ्री एंड फेयर दोनांजी पादोपन नहीं पुबांके अलांग तुमानसी रिस्पांसिबल लापेन अलांग तुमांके इलेक्शन अप्रांग पुस्तता में बा इलेक्शन हुसिता में बा इलेक्शन अफीसिता में जे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दोबांके अलांग तुमांसी आजिम्मा लो अलांग तुमांसी cepahe pupon lo pen lakin ilitot kaninje gali jong si litum Supreme Court a judgment Supreme Court prote akang tu inaya court lo Supreme Court pen akang tu ya court ke abelo High Court pen na intu ilang District la pen Session Court pen na intu ilang akang tu inay isi veda court prote India de pipen ke lake Supreme Court of India Supreme Court of India si India alam lo lagi nilile kaninje gali Supreme Court of India si India lo जे एजादा इलेक्शन रिलेटेड इशू इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट प्लोते आकांग तु इनाय अथॉरिटी प्लोते लागे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लापेन इलितुम जोसी तुम थिएक पेन चिन्नाई प्लोते इलेक्शन कमिटी इलेक्शन कमीशन हा के सुप्रीम पावर ओवर द इंटायर इलेक्शन पर्पस pen Cardinal Autonomous Council alam pustame ini tu jithana me chini lo election lang insam jin pen chun lo pen election tang dera phi pen kadu gawe ke hai abang phi tuman stame certificate through DC pustame hepajir ilitum kadu weta thek polong lo tamane pilo je akang tu inai authority election ke padu pen chinglo a gutte a supreme authority akang tu inai authority Election Commission matsi approve elo kadu gawe je hai pame kalo lasi ladake pini by election ba re-election ka habdo matsi ave hai by election ki doji alam matsi ave ho lasi ala tum lahai ke pado mane they are questioning the authority and power of Election Commission akang tu inai akang tang nai a body machala tu mangi question lo lasi labangke straight forward alam lo je lahai bangke re-election bangke lake rat pangke pama hupanchot ipotma alang tumangke election ke keban ilitum thik ponlong lo lasi India ke isi democratic date prote tumangke isi constitution ba সংবিধান alam si tumangke ke kroy ba karju ba APHLC tumata 6 schedule pan pangkang naik si puwe tunda pulai 6 schedule pangkang naik pu lasologot itu mangke ki pupuge lalo je
6 schedule alogot bangke constitution alogot itun langdam prote itun kadu eta pangdangai situ ningjelo lasi constitution longke ki chengsi ni lingge dam itung bangke rules and guidelines of Election Commission of India বা State Election Commission e langdam pustame ave Lilia sabo pohi ponpo जे इंडिया दे long ilitum lang pon long prote election ke kopipi at type si domani li pohi ponpo ke chengsi ke President of India chuhe lang ilitum thek pon long lo ake haipi Draupadi Murmu ji si alang li president man lo lata isi election procedure lo Vice President of India lata isi chuhe lang damtang lata isi procedure lo MP Rajya Sabha upper house lapen Lok Sabha lower house lata isi election procedure lo lapen MLC member of Legislative Council MLA member of Legislative Assembly anpar ke chiote kang si turn jujia prang si alang chiote kang prote ansi by election doto pen by election ke ba bypoll election ke ek number ke haita abang phuba bang phimang si resign si pidet prote bypoll বা বাই ইলেকশন দোপ সনি বাংকে যে কি হাইতা আবাং ফুবা বা ফিমাচি যে ওই জুইপ্রতে লসনতে বাই ইলেকশন বা বাইপোল দোপ 3 নম্বর কে যেদং সে আকি হাইতা আবাং ফুবা বা ফিবাং সিট ইসি পেন সোসে হাইদা প্রতে ইসি লংপেন চিউনাপ লসন প্রতে লাবাং প্রতে বাই ইলেকশন বা বাইপোল দোপ বা কালিতে Assembly long noy council long noy pa parliament long prote isi minimum attendance zorkar laso minimum attendance ave prote ansi by election ba bypoll do lasi jongsi alang tum re-election pen ki min dam by election pustamil high condition ke dakar bino autonomous council fulfill fe